Atleta Rusi modalidade para Jadrex Timor-Leste Dadaunei haluhela preparação intensivo onde batuir competição e a se para games nebe se realiza e a Cambodia tinanei. Questão neto Rusi treinador para Sadres Inocêncio Ximenes, ba jornalista Sira e a caserna karantina Tacitolo Dili segunda nedehan. Atleta Sadres ne preparação maximal e a fulan rua nelaran. Nedeng atleta Rusi Sadres nebe atu batuir competição hamutuk manenen rua. Atleta Sadres ini preparação maksimal ya fulan rua nelaran non. Nebe dinya treino ne ya kapin ni. Dalam barak hari Sadres ne buat kiki ramai. Ini kampuni terlebih kampuni bela berbayar ni. Tapi ini Hanoi ni mendua angkat. Dan Sadres ini preparação ni langsung apa ni karena dia preparação ni dia fulan ni larang ni preparação ni lawan kata. Nedehen atu heta medalha kalai nesse dok bele promete, mas be jogo nilar foi macatene ne resultado. E é sorin selo atleta selecionado para Sadres Amandio Martins Satete, atuba compete a Cambodia agora dadão halohela preparação, hudi basoro maluk siran be maksituir competição né. Nihatete durante tama caserna la soro dificuldade, tanpa treinador acompanha hodiak. Wahirakan itatuba itasi amine masrinu berparas helava atau bahasuru itanya maluk sirang itu makiari maybe ita bahasa harapan atmene maybe ita tinggi esforço rutu esforço maba itu sebahine bahkan ita sei Jadres ni laos ita hanui kata ini dit lah ya ita musani sang wahirakan zoga ita hareba itanya gerak-gerik dit akan gerak-gerik. Enquanto atleta selecionado para Sadres Abilo de Araújo Mossatete, minha parte contente também bela inclina ona a Federação Sadres. Amis treino ini kami pelatih treinamento dia, nebe amis para amian, kita hanya sama bahira jauh kari buat nebe amis prepara, kami beli implementasinya. Maria Tavares, STL News.